When you kile supermarket, ne kule to mini market. Yes, na to kile rio horo mini market gura ni ana supermarket. Actually mini market ni gire. Isi kora estate in. Actually maiga oturo ri ithano tu hauja. To itingihitũkana. Ona shoppers ya mwene makuritu ni makurakaragira wina turori. Yes. Ni kumahenga. You see, yes, supermarket reu nene. Ici cie wari. Ukoraga ni kwina lane cingihitũkana ona the shopping trolleys. Tainya. Na gwe kundu gwikana mukukage koya kona. Ni uthi ukihoyaga bara. Ni kwamba kuge traffic marshal arugamia ria maroka. Na sio supermarket to mini market no to kura watu wikake. Supermarket. Yes. Na hypermarket. Getting the big brands like in the Naivas, Carrefour. These are the ones called what? The ones with very beautiful supermarkets that go 24 hours. Quick Mart. Quick Mart, you know. Okay, kijana wikiro issue. Let me see nanari. Let's your need pattern ya rotation. Yes. Pattern ya rotation ne kugatiri. Of course, ni okiri ore supermarket iko refa to ideal. And I think there is an SI unit. You're the way the supermarket you correct, you know which direction to go. Ona to go si vaga go garie. Ugati doge dio roka ko. Ona ni thio gakora ringi gukire supermarket ile ugithia muno. Uguo no amenyire kina gikoragwo hana. Ungithio kare kundu ku gubanguranitio ni uteaga mbao. Ni rorokaga. Na rio roria mundu excuse naulisa uga siko wapi okero siko nyuma yako niona wewe mukegu muno karibu haya news market nayo ri of course nearly rules. Yes. Or rule na kindu kiayo there are some that have labeled very well wonaga that stage ya the stage ya the kaba ikoro kure iguru. Yes. Riu rairo hari iguru kamenya cia bako kure iria. Yes. Riu supermarket ikiandikagwo guo ukamenya ri ni eno ina kina indo ici na ici. Yes. Riu iri ngitaguo. Yes. But there are busy lanes in the supermarket and lanes that register very low traffic. Yes. Totaru kuria kwa dwaigiri. Nuona laini ya kindu gitagwo mutu. Mucere. Sukari. Na masupageti. Laini yo ni koragwo iconete wega piu. Ikurumando. Alikio twaragwo na haria hakuhi na muico. Andu acio marikia ri moke mahoranitio reni ici. Yes. Kwere ni neta kona andu aige supermarket. Reni ya indo cia mugunda andu aingĩ nĩ metigĩrĩte kũgũra indo cia mugunda supermarket. And sometimes they are even cheaper and better. Yes, sometimes. So wona mundu athimirwo brokoli na kilo kamenya kai kigagure hawaje. How? Na no haya o fridge yake ikoragwo na maham goku iria frozen how hatiri andu aingi how hatiri traffic yoka haria fridge yaunira kona yaingira mayogati. Yogati icokeri iriganie na iria. Yes. How iria naho ni hari traffic. Hari traffic heavy. Yes. Na sometimes they really andu angi naho haya traffic ukaigwa ginya kuguruka ri ni hairio. Delhi. Yes. Delhi no ikara how. Delhi kwanyo gigithiri ugithari gwiki gia piki. Kana weekend ri. Yes. Kwanyo no orota huko niwekea vegetable rice. Uko na mundu jua wolide kahora. Ini how much? Na subchipo from what? Na masala? Niwe wewe guda. Ugeciria ni arikia koria atiriri. Mukona chapo. Look, those are high flow. Na re hakoro megate. Yes. Kwela in this supermarket, they are usually more or less deserted. Ona adwaya go to get a kuri. Aiwa komo karia kuruga maraini neo. Attendance. Especially just spices.
Wona spices hari ukoraga seasoning aga curry powder aga andu hatiri andu aingi mageraga hau asa yes agona ingi ugora mundu ndikuhitukira yes ajire mundu ahitukagira o tero tomato ruria runene athie kana toro iko cube Raini oderi andu aingi Raini getako andu aingi supermarket ni ha utensils yes athani mathufuria mathani na ngirathi na mugithia mutumia shopping no mwaka agere hau na ndekugura o kwirorera meidori seti cio cikoragwo cito non-stick wona ni ya 17,000 o urore uge ipo siku yaja heart issue is neither here nor there heart issue to cigeragio na diaper is a little busy yes hau ni akona flow ya andu wega yes na mitu yo curu ku ni tumire handu hangi no hatakoragwo anduri ona mundu ya wandike iguru ya hau atinda acumbaite ri ni ya mikondoro na nikiririkanagia na carpet tondu on average if a Kenyan buys a carpet it has to go for at least 6 years mukondoro thiari iru akahinya wega miaka riiro yes riu have kondoro ri ukora ona chances cia gukora customer kigura they are very low yes uthio gakora ningi andu kwendu na marutithagia mundu mattress oguo mona 6x6 yaigana ati ebu ntole ile guaranteed form ebu bob mill maharaja na ametuleria iru hii ni gumu sana hii ni gumu talundi actually the most abused line in Kenya ni hiyo tutalundi yes no rutithitie matiresi mihirigena yes kwa kuona kugutiri andu aingi yes uti traffic iyo nyingi yes rimwe na mundu ni ageraga riu kumbe kondoro-ini na nguo-ini yes ukiuraga itha yes riu roko wonire haria counter line ni nene weciria wambe uraga nge itha andu hangi riu mundu uragaga itha ri ukiheaga mwihoko ri ukeonia ni ma you know you name it and claim it ni kwa electronics ona mundu ena cinguru ni athia kwa washing machine na koria hii ni ya kilo ngapi and sometimes on I know you get other mundu ucio roria akura na this one customer hii ina wash na pia ina dry na inachukua 6 kgs which is approximately like trouser kama 10 shati kama 5 and this one the connectivity is a little wendi unamanya wega pio uikara modem sigo you cannot buy it for now no I engage mwendia yes no kama hebu ni wakishie hamna haya electronics ni uthia ari kwira andu mundu athia riu kuona riu maundu manene eni goya na abo riu wabagia na fridge ukahingura double door kaiga negiyo iguthagwo u igakana jamu yo ndiri raithi he double door fridge iyo uguthaga igakana yes jamu yo dispenser ya mai ice cubes ya cia kugutha kanyamu karia toko uhinya andu ikamba ukona irauma 335,000 wakiuga no ngai goma na ukoria mundu ucio kuja hii ni frost ama ni no frost niramenya kwa uikara ndege ingira murango-ini ka ndege unakona stairs ndege abata stairs no kauga ipo siku yes waje ukarikia hau no agia mundu wa mafriji aguruka ugathi kwa ma TV ukambokero na TV tago OLED T plus manati igithagita wathia that other one ugathi ha OLED agona riu ici nicio latest na kina radio guo ina magic remote warora haria ha bei iratha kira mana maite
Kera mundu excuse me. Excuse. Unaweza ni change ya channel kidogo nione quality yake ya K24. Sawa cha kuchangia. Hebu hiyo remote kwa nini magic remote? Ni kama mouse unaipeleka tu hivi and you change like that. And tuna deliver mtu. When you buy this TV we deliver and we fix it for you on the wall. Nikibuy kama leo mtanifixia lini? Leo jioni. Okay, wacha niende ATM na kuja. Mahemi. Lies. No, andu ya electronics ri. Nimakuroraga uria woka. Makamenya this person is going to waste a good few minutes of mine. Taro ina trolley with a shopping basket. Na wina toshani turia tonini. Tissue mwe. Sukari kilo. Na mutu omwe. No roria kindu gitagwo sound bar. Na icungi cia plastic. Kimwe gitune na kimwe kia green. Na mutego wa mbia. Uria mbia ciingira thiini cikaga mukuma. Sound bar ni how much? Look ona okete oguo ri. When you are going to kuma haria, kama these are very potential time waster. Ako yake na mukara yako kana kitoriri. Do not operate machinery. Okay, uko kera mafori. Bomba hauri. Ukawa sasa ni ile wakati. Ukaingira leo kwa Johi. Yes. Liquor shop. Liquor shop ukambuga vihari yogo hena Crown whiskey and Crown cognac. Kambo ke koja mwina best yako buga gai. Kai brude pone kirira. Koja haro kamundu coincidence leme au agore ithatu gai. Magai mathi kunywa njao. Iwakire na ite. Tiriri. Makenywa ke ya gwa dhahabu. When wega god ukire mumihuthiri niwe hari uririgiriria ni uramenya wega kiri uhuthagira ri gitiri ha mbere no indo iciagoro ni ciekiro ha mbere nigetha itonga cinyihirio thabari kuna green label blue label Glenlivet Mattel XO Hennessy XO Kauna neho menyagira brandi imwe. Yes. Na nyamu icio ri itiagwo refo ya haha ndaine yaku. Chikoragwo iguru nigetha if you make a silly mistake ugoige indo cia Raini. Kido ngiriha. Rorago guo. Adioroka. And then casually ukoya shorome yaku. Kana mogi ubi. Kwa mogi bwa. Na mukamba kuya kamucemani na aria mukire nao. To ni mushango. Ni arabe. Tuchukue VAT. VAT kona bei. Hiyo VAT. Ndio soine. Ndio ni mzinga mbili za Chrome. Na mumaha mwajiria haria ha Glenlivet. Yes. Woka mokite. Yes. Nene gita go gentleman Jack. Woka mokite. Mugo wagoite kwa waini mutiroraga. Yes. Wasika mukoria tiriri. Mukona kokudogo. Koku talipia uko nje. Era ya la foto vai.